خب دوستای عزیزم، من فکر کنم که یه جای لازم میشه و افتاب است. برام درود و عرض و احترامات هموطنای عزیز. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. انا راستی من اکن بسیار بگیم من در تاریخ که شغل دارم، در جستجوی بسیار چیزا هستم. گذشته ها برای اون که میگن از خطاگی های گذشته باید برای من کوشش میکنم تا که هست پیشروی های گذشتگان من و خطاگی های گذشتگان حرکت کنم، چیزی آموزم و شبم خیلی کفته یک زمان SSSR برگشته موندم. بعد از او همین امروزه کارهای با همون مقایسه کردم. همون هر کاری که در همون SSSR شدگی است بالای سر مردم عیناً همون چیز است و تنها نامای تاجیکی بده است. در وقتی همون لنین استالین، همون کار استالین، این امام علی استالینی دنگرگی شدگی بده است به سر ما. خانه به خانه کوفتنی ورگ народа. امروز خوین ملت است همون نام، یعنی ورگ народа امروز همون نام. در وقتی استالینی این نام بسیار پاپولار نی. هر آدمی که اگر با حکومت محقول نشوه، با امنیت محقول نشوه، با چیز محقول نشوه، با من ساختار او را خوین ملت یعنی ورگ народа میزده استاتیاش. اکثر انسان ها یعنی که تمام همون زندانی ها و قتل شده ها و بگیم گریزه شده ها همون زمان ده همش ورگ народа خطی زندان شدگی. امروز نیست در تاجیکستان ما داخل زندان روی همه با خوین ملت زندان شدگی است. و نام دیگری که پریداتل رودینا امروز این تاجیکیش وطن فروش. این چیزا در زمان SSSR واسه مردم یعنی همون طرفدارای گفتی خدا رحمتی استالین میگفتن همون استالین پرستو امروز امام علی پرست شدگی است. رویه همون سیستم ساختاری همون استالین پرستو امروزه سیستم امام علی پرستو قطعی یگان فرقیت ما کمی مطالعه کردم، فرقیت در بیناشون ندیدم. خود استالین نیست، همون طرفداران خدا همون ملسیدگی های خودشم میبرد زندان میکرد، یعنی پشده نداشت. ببینیم اگر نمیدونم یکی دیگرش هم تا برده زندان کردگی است. همین امروزه نیز در تاجیکستان استالینی تاجیکی همون کاره همون توچ بگیم همون
давлатдорӣ аст. Ягон фарқият байни ҳамун давлатдории Сталин ва Эмомалӣ ман надидам ҳардуша. Яъне ҳардуш як хел аст. Хоини миллат, враг народа, предатель родина, ватанфурӯш ба тоҷикиш. Ин шиорҳо васе дар давлатдории Сталин ҳамон СССР истифода мешидаги шиорҳое ки ҳар инсоне ки бигем ҳамон гап мезад ё норозӣ буд ё худои накуна донистанд ки ӯ норозӣ аз ҳукумат аст ва худи халқ ҳамон замони СССР низ ҳамин аҳвол буд. яъне ба тамоми зулми ҳамон инсонҳо ҳамон система имрӯз ҳамин халқ бо ҳамон рафтора дорад. яъне зулмпараст, дар пеши золим рақс кардан, бозӣ кардан. хотя фарқият дар байни Сталин ва Эмомалӣ, Сталин бигем дар Москва бошад, дар Тоҷикистон 24 соат свет, отопление, оби гарм, оби хунук. яъне ин чизо васе бигем ки таъмин мешид, васе таъмин мешид, аммо Эмомалиро таъмин намекард. НКВД барои дуздидан, қатл кардан, киштани бигем ҳамон мардум ва имрӯза наму Шорух раҳбарш аст мондагӣ. сохторш чи аст? ягон фарқият надорад. аз тамоми ҷо дуздидан ва дар хориҷҳо рафта қатл кардани одамҳо, яъне мухолифош дар хориҷ рафта мухолифои ҳамон СССР бигем ки ҳамон танқид мекардагиёра, норозӣ будагиёра қатл кардан. ҳамон система бигем ҳамин Эмомалӣ Раҳмон низ ҳамонро дора идома медиҳад. дар мактабу дар тамоми ҷо Ленин худову Сталин пайғамбар гуфтаги пропагандаҳо 24 соат телевизионҳо имрӯз ҳам дора. ин телевизиони мо намедонам пешвои миллат, асосгузор, сулҳу ваҳдат, қаҳрамон бо ҳамон тамоми бигем ки ҳамон гӯишҳое ки чизе ки бигем ки ҳамон даҳаношонда меғинҷа меган. марҳамат, ман ягон фарқият байни бигем ки ҳамон ана сохтори Сталину сохтори Эмомалӣ ягон фарқият дар байнаш надидам. аз ин маълум мешавад ки инҳо Эмомалӣ Раҳмон ҳамун куллан копия карда давлатдориро, ҳамун давлатдорӣ ки чизе ки Сталин карда буд, имрӯз ҳамун давлатдориро аз ҳамун ҳуҷҷатҳо, аз ҳамун рафторҳои ҳамун кирдорҳои ҳамун имрӯз дора ҳукумат мекунад. ва дигар чизе ки беандешаҳоро вазир кардан, бесаводҳоро вазир кардан, раис кардан, айнан дар замони Сталин бигем ки айнан ҳамин Ленин манзаради партографи бесаводу бемафкураҳоро гирифта аз колхозу совхоз оварда, аз чанги хок Эмомалӣ мега ку такида оварда генерал кардам, ҳамин хел оварда дастрочна курсода номошона гузаронда худшон рафтагӣ нест. мисол мегирем намо яташ буд Брежнев буд, ки буд ҳатто ки ӯ хонда наметонистааст, хонда оли ку саводу субеста. аз ҳамин хел бесаводҳо элита сохтагӣ аст. барои чӣ? барое ки ин бесаводҳо бигем ки
почой Сталин мелесан ки бача ма ҳеҷ ки набудум омадам як вазир шидагим, раис шидагим, член партия шидагим, мара таъин кардаги аст дар фалон ҷову дигар ҷо ма ҳукмрон шидаги ҳастам. Куллагиш бигем савод надоштанд ва мафкурам надоштанд. Имрӯза ранги вазирои Эмомалӣ Раҳмон бек Сабур, унаву бигем вазири Мавриф ва дигар вазирҳое ки яъне умуман бигем ки барои ора вазифа ҳаст ва бигем вазифатеҳаш худош аст. яъне ӯ дигар чиз қати кор надора. ҳар чизе ки бигем вазифатеаш фармо мета ва ӯ бигем ки ба сари баланд ӯра иҷро мекунад. яъне ҳамин хел аст. ҳамун системаи Сталин низ имрӯза системаи Эмомалӣ, яъне ки ҳамин Эмомалӣ бо ҳамун системаи Сталин дора давлатдорӣ мекунад. барои Эмомалиро инсони ба мафкура, ба андеша дар кор нест, барое ки инсони ба андешаро управлят кард. ман мисол мегирам, як инсоне ки аз ман болотар донишу фаҳмиш дора, ма ӯро управлят карда ё намедонам, ӯро гуфта наметонам. ӯ мега бародар инеҷа иштибоҳ аст, ин хел мешавад. аммо ман мехоҳам ки ин хел шавад. ман наметонам хати як аз худам болоро биёрам до вазир монам, яъне ки Сталин ҳамин хел кардаги аст. донишиш боло боша, фаҳмишиш боло боша. имрӯз худи бигем ки Эмомалӣ низ ҳамун система будааст. яъне ягон ман донаи фарқият байни бигем ҳамун Сталину Эмомалӣ, ҳамин сохтори имрӯзаи Тоҷикистон надидам. фақат дар замони Сталин растрел буд ва висилка буд бигем. ҳамин дута чиз имрӯз дар Тоҷикистон нест, яъне растрелу висилка вуҷуд надора, барое ки мо ба фикрам надорем хеле ҷойҳо ки хел корро анҷом бидем. аммо бигем дигар боқӣ монда системаш ҳамун чизе ки дар замони СССР буд. ман бовар камро каме мутолиа кардам ку ман гуфтам ки ин ҳамин ҳардаш баробар будааст. ягон фарқият дар байнаш бигем ки ягон фарқият. фақат ака Сталин бачаш популярӣ накард, дар ҷои худаш тайёр накард. имрӯз ака бигем Эмомалӣ ҳамин як зиёдтигӣ дорад ки аз Сталин ва кӯшиш карда истодааст ки фарзанди худша, яъне бачаи худша ба курсӣ тайёр куна ва бигем ки оянда болои сари мову шумо бигем ки фарзанди худша монад. яъне ғасб карда бигиранд Тоҷикистона болои сари мардум. дигар ягон бигем чӣ надорад. бовар кунед дӯстои азиз, агар бидроем ҳамун корҳои Сталина, ҳамун таърихи СССР-ро бихонем, чиҳо шидагӣ аст, чӣ коро кардаги ҳастанд, яъне оқибаташ баъд омад чӣ шид. азбаски гурӯҳи бесаводо наметонанд дигар бигем раҳбарӣ кунанд ин миллата. барои фаҳмиш надоранд, барои ҳамун ақл надоранд, заковат надоранд, намефаҳманд чӣ лозим аст дар ин мардум. оқибаташ бигем ки омад ана шикаст хӯрд СССР-аш. ин айнан бигем ки ҳамин кори ҳамин СССР-ра давом дода истодааст. набоша як бузургтарин давлат наметонист ки дар 70 сол шикаст бихӯрад. бисёр умри кам дидагӣ ҳаст дар ҳамун давлатдориш ки бигем ҳамон СССР аст ки 70 сол умр дид, ки ними дунёро ба контроли худ гирифт. яке аз сабаби ки давом дода натонистанд ин чизҳоро ҳамон одамои ба заковат, одамои ба фарҳанг, одамои ба ақл, одамои ояндабина, ки оянда ин давлата чӣ хел мо контрол кунем, ӯро ҳамаша бурдан қатл кардана, зиндон кардана, сир кардана ба ҳамон хоини миллат, яъне ки враг народа, предател родина, ватанфурӯш. ҳамин шиёро аст. имрӯз ҳам доранд ҳамин шиёр аст. яъне дар зиндонҳои дигар давлатҳо, агар не давлатҳо биёй, ӯ хеле инсон статья қатъи одам шиштагӣ нест. бигӯй ки то чӣ статья дорӣ, ма ватанфурӯш ё ки хоини миллат
ё ки лайк мондам зиндон шидам ё намедонам як кор кардам. Дигар давлатҳода ин чиз нест ки ман оппозитсияро тарафдорӣ кардаму зиндон шидам. Ё оппозитсия дар инаи давлатҳо ки оппозитсияро статья бизанад хоини миллат, ватанфурӯш. Ин чиз единственный айни ҳол дора дар Азия қарор дора. Қазоқистон, Қирғизистон, ба фикрам Қирғизистонда ҳаст нест намедонам, лекин Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Туркмур давлатда ма гарантия метавонам ки статьяҳо вуҷуд доранд. Ино доранд ҳамун системаи сталинизм қатъӣ ҳастанд. Ҳамин бигем ҳамун сохтор қатъӣ бигем ҳаракат доранд. Яъне ино давомдиҳандаи корои Сталин ҳастанд. Дар болои сари мо ино давомдиҳандаи кори Сталин ҳастанд. Яъне мо бигем ки Сталин мурд, не, Сталин зинда аст. Сталин бигем ки таваллуд шида истодааст. Дар Тоҷикистони мо хусусан ё дар дигар ҷо Сталин дора таваллуд мешавад. Яъне аз нав дар облики тоҷик, бо забони тоҷикӣ, аммо рафтор, кирдор, ҳамаи ин чиз ман камкам партофтестай ба фикрам. Умедворам ки соз боша. Агар ягон иштибоҳ дошта бошам ин интернет, ягон мушкили садо, ягон чи боша, бинависен дӯстои азизам ки чӣ нашавад, беҳуда вақт нагзарад. Ана ман барои шумо дӯсто як тавсия дорам. ба кулагӣ шабам як торихи кофтеста будам, як торихи суғдай пайдо кардам. Баъд аз ӯ қайдигар кофтам ки навор будааст, дар ҳамун бора гап задагӣ будааст ва ҳамун навора бигем бо забони узбекӣ буд. Суғдшинос будааст, як олим, чандин сол, 50 сол гуфт, 40 сол аст гуфт, 30 сол аст гуфт, суғдшиносида, яъне равияи суғдшиносида ҳастам. бисёр бигем танҳо як забони суғдида ки аз куҷо алфавитош пайдо шавиш ва худи аз куҷоҳо ёфтшидагӣ ин чизҳо нишонаи ҳамон саҳми суғд дар торих чиҳо буд, дар куҷоҳо то куҷоҳо ино бигем отношенияи ҳамон робитаи савдоӣ доштани суғдиҳо 2 соат вақт рафт. Як бигем ки ҳол инам ба охир нарасида буд. Яъне хеле таърихи суғдам калон будааст. Аз он ҷумла дар Авастон низ номи суғд омадагӣ будааст, номи суғдиҳо. Ман чӣ хеле ки пешам гуфта будам ки ино воқеан як миллатан, як этник ҳастанд, ино алоҳида ҳастанд, ино баъдан омадан ба ҳамон чизи тоҷик ворид шидан, яъне ба ҳамон номи тоҷик ворид шидан. ихтиёр доранд ино ҳарчиро. Аммо дар Авасто як миллате ки номаш дар як китоби муқаддаси бигем ки Форс ё Порс ё Эрон номи ин миллат дохил шидагӣ аст, бигем аз ин маълум мешавад ки ин миллат хеле як муқаддас ва хеле як қадимтарин миллат ҳастанд. ин маълум мешавад пеш аз тоҷику, пеш аз дигару, пеш аз дигар номҳо аз ҳамун замон ва то имрӯз доранд бигем ки бо номи суғд, суғдӣ омада истоданд. ина бояд мо қадр кунем. Хеле бигем ки тамаддун ва таърихи бузург низ дошта будем. Хусусан аксар культураҳои форсира бигем ки ҳамон эронира байни бигем хитою, байни Ҳиндустону, байни имрӯза олами Осиёи миёна пайваст карда ва ин тамаддунҳоро бигем пахш кардагӣ ин мардуми суғд будааст, яъне суғдиҳо будиянд. Ки бузургии ин миллат ҳамон аст ки мегӯям ки дар Авасто навиштагӣ аст бо номи суғд, на бо номи тоҷик, на бо номи сосонӣ, на бо номи сомонӣ, на бо номи дигар, бо номи суғдӣ қайд шидагӣ аст. ҳамчун миллат, ҳамчун халқи суғдӣ қайд шидагӣ аст ино.
پس اینا که تصمیم گیرنده چون هستن، چون کدام اتنیک حساب میکنن، کدام ملت حساب میکنن، یکی من میگم که بسیار بگیم که تمدن و تاریخ بزرگ داشتن. اگر زبان ازبکی را دونن، هر یک انسان میتونه که همون او را اگر گوش کنین، در فیسبوک ما موندگی هستم و گوش کنین و از او بگیم که خصوصا معلومات های خوب درباره سوخت و تمدن سوخت بگیریم. حالا فکر میکنم که بازم دوام داره. متاسفانه یک چیز در ما حیران شدم که یک بگیم که یک از ازبکستان یک انسان درباره تمدن سوخت و سوخت شناسی میخونه و یا نمیدونم از فرانسه میخونه، از دیگر جای ها بگیم که میخونن سوخت شناسی. متاسفانه خیلی مردم سوخت یک کمند تشکیل نمیکنن، همو بای ها پولداراش سپانسر ود کنن که یک نمیدونم 20 نفر 10 نفر در هم تمام فنای سوخت شناسی انیورسیته ها دارن که هم خیلی رویه های سوخت شناسی دارن، در همون داخل کنن اون جوان را و بگیم که بخونونن، پیش اینه خیلی استازا دا برن بمونن و درس بگیرن، علم بگیرن، شاگرد بستن و بآموزن، خصوصا الفابت سوختی. از اون جمله حتی که در ژاپن نیست از الفابت سوختی استفاده بردگی بدیه، یعنی این میدان است که در ژاپن الفابت سوختی امروز دارن، حرف ل، حرف چوم، چند تا حرف هایی که دارن، خطا نکنم اونجا 15 تا 16 تا حرف سوختی در ژاپن تا امروز در نوشتجاتش بگیم که سخرانی چیده موندگی است. حرف ل، حرف چه، حرف چوم، چند تا حرف ها بود در اونجا که در خاطر نیست که امروز دارن از حرف سوختی استفاده می بردن. بزرگترین تمدن و بگیم زیباترین نوشتجات حرف سوختی از 41 حرف عبارت بوده است، یعنی 41 تا الفابت عبارت بوده است. حتی که همون دولتداری های ترکی نیست از حرف های سوختی استفاده بردگی بوده است، یعنی در دولتداریشون. حتی که برآوردن تنگه هایی که بگیم همون چیزای سوختی داره، این بگیم که همون خاکان های بگیم یا کاگان های ترکی همون پیشتر بودگی، همون دولتدارای ترکی ها، یعنی که همون نتپیس های سوختی قطعی تنگه برآوردگی بوده است. یعنی که این خیلی بگیم که بزرگ است. در خدی بالای سرچشمه آبی گنگا جای بودگی است، اونجا هم ترگاویچو هم تا جمع میشون از تمام دنیا، از تمام جو، یعنی که ابمن تاور یک بازار کلان، جای کلان. امروز ارخئولوژا گفتگو دارن 3000 دانه بگیم نوشتجات یافتگی هستند از همون بالا، اما از همین 3000 دانه 1000 دانهش در سوختی نوشتجات سوختی تعلق داره که اونجا نامشون در همون سفال نوشته، گلینا نوشته، اونجا که من از فلان جا هستم، سوختی هستم، نامم فلان است، یعنی که 1000 دانه از تمام دنیایی که همون جمع می شود در اونجا در بازار 3000 تا یافتگی است، 1000 دانش سوختی است. یعنی اینجا نشان داده است که ماس سوختی بودگی است ترگاوچو در اونجا. نمیگوس هم پارت اف است داده است. چقدر نقش‌های کلان بازیدگی هستند. برای باید ما تاریخ سوخت با آموزیم. ولی اگه با نمییم طرف تو الکساندر مکدونسکی سنورا نمیایم، اما خیلی همون ما باید ما خیلی تاریخ سوخت با آموزیم و اواستا را با آموزیم که اواستا چی ها نوشتگی است درباره سوخت، یعنی سگد، یعنی آمدگی است در اونجا سوختی ها، یعنی خلق سوختی ها. این بگیم که تاریخ از 3000 سال میگذره میروه، یعنی که اگر خیلی بگیریم این حال ما نمیگیم 10,000 20,000 خیلی نیوه، بلکه 3000 سال، یعنی خیلی در اواستا که نام این ملت آمده باشه، پس این ملت خیلی بگیم ملت قدیم هستن سعودی. البته که تفسیه من بالای همون سومدارا بای های سعودی ها که هستن، البته که جوان ها را گروه جوان ها تشکیل کنیم و خارجی ها در گوناگون فاکولته ها در خصوصا فاکولته های سوخت شناسی و دیگر
همین اینترنت ما پارتوفته استوداسم اینترنتم چی درد داره آگاه شن و بگیم که سرجم کنین یک کتابی بزرگی بگیم که خیلی ملتی سوخته بنویسین که سوخت چی است سوخت کی است سوخدیا کی هستن یعنی اینا خصوصا سوختی ملت الهیده است یا که چرا هزار ساله های این سوختی ها بگیم هم چه سوختی موندن خطی اگر خیلی تاریخ نگاه کنیم چندین امپریا ها اینو را گرفتگی هستند یعنی اینو گم نکردن اتنیکی خودشونه تا امروز دوران هم چه سوختی نام آمده ایستاده است البته که 70 سال SSSR هم اینجا استالیناباد لنیناباد و پوشکیناباد و فلانو کردن اما سوخت بگیم که ملت سوختی و تمدنش مون البته ما تفسیر میدادم که هم پولتون در تای سرتون نمونین او پول میروه تا میبری پولا نمیبری او پولا مصرف که برای تمدنت برای تاریخت برای کی بدن خودت جوانوتون بخونونین و از این چیز بگیم که بیشتر معلومات پیدا کنین خلاص دوستای عزیز و در باره که مثال همون دین یک نوار کرده بودم یک کمی دیگر آخرشم در اون مسئله معلومات بدم ببینید دوستای عزیزم شاید بعضی ندرست بفهمه خیلی که بگیم برای فهمیش کمتر بگیم عقلم در کار است که مردم اون کامنتاتورای ما بیچاره از این چیزا کم به نصیب موندگی هستند بعدن کامنتاری ها میکنن من مبارزه من گفتم ادامه داره و مبارزه من هست و بگیم که در راه هم هستم اما در حالتی که من قطعی کدامه باشم و باید من قطعی و دگوار داشته باشم که یعنی آینده ملت من همچون ملت اعتراف می شود نه همچون در پاسپورت های ما خواهین ازبک بنویسین خواهین تاجیک یا دیگر چیز نه قلق ما قلق هستیم من نه ازبکم نه قزاقم نه قرغزم نه تتر ما قلق هستم خب قلق و اگر که نگوین اگر گفتم راه شما جدو است مبارزاتون بردن بگیرین من امام علی قطعی مبارزه میبرم تا اون وقتی که امام علی رحمان این کارهای کردگیش بگیم که قفا نمیگردونه یعنی ناموی منطقه در جای خودش و غیره در جای خودش بر نمیگرد و اگر دوام بدیم به هر حال هر چیز میشوه نمیشوه اگر این چیز بر نمیگرده در جای خودش باز بگیم ما در میدان مبارزه خودمون دوام میتیم برای همون بگیم که ملت ما اعتراف شدن یعنی این او طرفش دیگر تصمیم گیرنده یا نمیدونم تصمیم گیرنده نه او طرفش شما باید فکر کنید گفتم یعنی در اینجا او طرفش شما باید فکر کنید اما در حالتی که اگر خواهیم ما یک جا باشیم همچون یک تاجیکستانی همچون یک ملت این سرزمین بگیم هر کمون اتنیکی خودش قطعی ما قطعیتون هستیم فقط دگوار باید باشه تمام دگوار میگن روسی دراج دنگی یعنی که اینجا یک منظرت هم اینطوره ما سخن میتیم امضا میکنیم خلاص برای آینده تاجیکستان هم این هم خیلی میبینیم وقتی من آینده تاجیکستان چه خیلی میبینم و من نمیدونم که همراه من کسی هست او چی میخواه رو آینده در تاجیکستان من نمیتونم برای ایدئولوژی نامعلومی یک انسان مبارزه برم میفهمید نامعلوم است یعنی ایدئولوژی ها نامعلوم است چی میشه آینده چی میخواه آینده چی دولت میشه در اونجا بگیم که لولی چی قدر داره چی استاتوس میگیره لقای چی استاتوس میگیره زمین های سوخت چی استاتوس میگیره یعنی امروزه بر این بازم غصب میشه و بازم از این گروه زیر دیگر گروه میگذره یا اینکه بگیم که ما عدالت جاری میکنیم بین انسان ها بین منطقه دولت کدام میره ما بگیم که میکنیم و این چیز تاریک است قفای این چیز تاریک است و یک ایدئولوژی نامعلوم یک انسان که ما باید امام را انقلاب کنیم یعنی ما بگیم بیایم انقلاب میکنیم یعنی ما بعدی که انقلاب کردن باید معلوم باشه که چی میشه اونجا
یعنی چی میشوه اون کشور؟ کی میشوه؟ ساختار دولتداری چی میشوه؟ ساختار حکومت چی میشوه؟ پارلمان چی میشوه؟ آیا ما آینده از قوم‌های دیگر در پارلمان اجازت میتیم برای اونو؟ آیا ما قوم‌های دیگر بگیم که ملت‌هایی که در تاجیکستان وجود داره او را همچون ملت اعتراف میکنیم یا نمیکنیم؟ یعنی این چیزا باید بینی بگیم که ماهان شماهان دیگران بگیم که باید نوشته شود، باید امضا کرده شود که در حالت ما بدانم که زشتا ما رفته استم گفتیم روزا برای چی من فدایی شم، برای چی من میدان ببرم، میفهمی نمیره، برای چی من بگیم که همراه برم در اونجا، سبب چی است که من برم در اونجا؟ یعنی چیزی که روشن نیست، اون طرف تاریک است، از کجا میدونی کجا رفته است؟ یعنی این کار یک بیعقلی میشود در حالتی که از چیزی که بگیم که نمیفهمی کجا میروی نه که میروی. خیلی همون مردم چیزی میخواه آینده ما دولت هم به خواست مردم میسازیم گفتگی کلمه، این اشتباه کلمه است، برای که میگن در هر کله یک خیال، یعنی که 1 میلیون اگر 10 میلیون ما آدم در تاجیکستان داشته باشیم 10 میلیون خیال است، ما کدام یک خیالی او را میگیریم میسازیم. ما باید کنکریت توچکا باید ما سیستما داشته باشیم، ساختار معین کنیم، برای مردم پیشنهاد کنیم، مردم او ساختار قبول کنه، میخیزن همراه ما در بر ما راست میستن، انقلاب میکنن. اما ما بگیم که آینده تاریک دخیستن از او دا امروزه امام علی روشن‌تر است. ما میدونیم که این چی دیوانه هست، این چی احمق است، این چی رفتار داره، این چی کردار داره، این چی کار کرده ایستاده است، آینده رستم شاه وردانی است، همه چیز روشن است، روشن. اما انقلاب ما تاریک است، انقلاب